and you may you free and make a counseling. Jenny, ye are sorry, Kwasiada no me preach wa Kwasiada on mache. Muntieni, ye all night, and I knew Fiada was all them. Ye one and I knew Fiada was all them. At your pon one night, me do fear about a real 12 o'clock. Opambour rest kakra. Sunday, me be preach wa and upon mache. Ye pon 9 o'clock, ye pon and I saw them. Sunday night, I do me do fear PSI all night. I will fear me team. Kopem say adechi ye wie mi dwan wie ya na me ba hanu enu anopa no wie enu anopa no na me kofie ko bompa ye kakra ahomachi masan begina se mi free ana me sa kwa so dem mi free aso dem ma sa ba TV so ansana me kof mi no fie no na be 11:30 to 12 afere no Opambour mano ye de e katum abompa ye na madana masa story battery 2-3 o'clock abompa na masa ba fidie so asan ya akoya story me du fie na na dube no du uti fie didi mi matem uti wo didi mi matem software beneza oyo Sumsumsore deserve na me ka kere wo uti fie didi mi matem uti wo didi mi matem obusiani be na ye bia ma Awurade da obusiani ben na waba kwasa beto ye nyansani be na obusiamu a woye bi ama Awurade da ufiti bon koso abusiam yade bi eyi onyamdwuma pa no mpe jimi amona ne mu na jimi fritete ade ya kekere abusia no ana mo so to mo jimi so na sa jimi ne be ya no mini mu so de amam Jesus wose de osa onyame adwuma sa na Awurade ade ebe say wose de osa no sa na Awurade ade ebe say wose de osa onyame adwuma sa ya na Awurade so ade wose no kasa Jesus me da wase Jesus me da wase. Mekai said the year 2006 and 2007 muho. And Sabra na me a student I work in university. Na me imagine say the way nyame nipa Opambour prophet 1 say otonyum no sorry nyame and I say opreachia. I said na awose egome na ni sokura eya tata me. Nenso so almost papa on free nyame. Enti me imagine say around that time no na mo school mu tech. I will come as a K USA. Enti me imagine say me and kasa meko na makoye investigation. Na me wisa say eya no kure say sa ne man amanfo e kafa no hono say onye genuine man of God. Ebura mu nsuo oton eno ni ade. Enti me imagine say meko ebra oye ebura mu nsuo. Ana say ebra osa ebura mu nsuo. Meko na makwa akɔhɛ sɛ ayampa sɛ oton ana sɛ bibi wo nsuo ni mu a enu ti na ema no timidi dada nipa na na mekɔ na makwa akɔhɛ enti no mekɔi sabre na me school but I went one day bi sɛ mekɔ akɔhɛ mekɔi no mehu sɛ nsɛm na amanfo ka no nyina enya no korɛ bibie ni hɔ no ma ɔyɛ ɛwɔ na asɔre dem hɔ amanfo ka fa no ho sɛ ɔyɛ sei mekɔi ɛde mani kɔhɛ ni nyina enya no korɛ ebura mu nsuo no mekɔgyina ho mekɔhwɛ the way a omusibu no enom ni ade amanfo de omu gallons eba free eba gibi bibie di hono ma e kire se papa yi ana se nyame ni pai ene ma amanfo kan allegations amanfo ye di tia no mi ankasa me call ya me ko he no mi hu se enye ne kure okay mi imagine say okay makoba ko it is not enough on say as a science student no ana say obi a opese bi a oye research into something no ana say opese oye investigation into something no you can't just go once I was saying ti usa kobium eti bisa kobium min kai kra no from the year 2006 the bepin be say 2010 and I say be at 2011 mu hodie I think say me ko honum etoda na makoho say me sakwa koye investigation I say me amanfo kafa me fan say je me di pe ko yi no kure and I say je no kure na ni nyina no me koye no me hu say ntro na je no kure ade ba ko a betimi aka me fan say ni ma mienu a betimi aka ni say na kuma de ha no em say obi ye bi kakra bi na me fan say odidi na tem etimi kai sabre no me ka say je me di pe na kuma na emom no obema wasere like obeka asresem odi watem ni nyina no na osan ka asresem ema osere eti ado ni ade ba ko ame huye ade ba ko bi mu so na esan ka ho de say that time no na Tuesdays drew oya counseling free oya counseling like oti obi asem those days because hono ma che eno ti no mintimi kire say no oda so ye no Tuesday na say another say na Tuesday no okwa obeti obi asem na emom ade ba ko a me hu ya like anya me deni say obeka say Wednesday so na say obetimi amra bebo afode
eti no de amanfo dodo na me fan say omukọ ho no de na ebia na me de line no so na me tia I think say bi won ma o ka kire o say obetimi a bra bebo afode eti eno na eno so ayade ba ko amampe eti say obi bisa mi say enema be na wo Opambour ho a Opambour oyedipa onyenyame eti eden a mfumso kakra bi ebe won ho na me fan say enema mienu a mi hu ya ebia na anya me dani say me fan say na kuma eba me fan say obi ye bibia etoda otum didi onipa konatem na me ka say nyame dipa de ani kwa say odidi amamfo atem sa but enu mpo no odidi watem no obesa ka asere say ama wasere atem didi no odibi ye me fan sofo chief mu nyina sofo safo mu nyina toda otwabo mu nyina Once they were young, everybody had protected at their back like that. And on us, we need no one to know. Because I know what thing. Chepe mbale te kutoe eno di bubu akonya edo no beti makasa Opambour de atemdidie no uyi free mu anyeye ono no na di gia obedi watem ne re ho nso a obedi watem ne bufo obedi watem emfa ho ne dia obeye sofo chief mu nyina odibi ye omuti odibi ye wa me fan say e ma ne nyo ya but eno no danchen ya eno no danchen ya ade ba ko na me fan say na me de no nya adwene wo ho ne say emfa ho ne se ne obesi akọ Tuesday no oye counseling no free onye obia sika eno so say de amfo ka say wo kwa obetua sika ansana wako hunu no me say da ko di line no so ene ne kokasai wanye bisika wanye mehwe na emom ade a okato aso ne say obetimi abra bebo afode eti afode no onforso obi se obi mbo na emom no se me fan say eyo mo red eyo ya se uti de eyo ya se unan eyo ya emfa ho ne de eyo ya bia no Opambour be ka se bra bebo afode na I know say afode no ode bo nyame adwuma eno me ade eno ko ani ade a me fan say me ne no enya adwene ewo ho but don't forget oyedipa onye soro abofo enti no oyide kurampo to da obetimi ene no disagree o papa obetimi ne na disagree o maami o nua o boss obetimi ne na disagree ewo ade bi ho edi se me ne Opambour enya adwene ewo say obia obeko bia obeka to say bra bebo afode se me ne no nya adwene ewo ho a eno no me right say metimi akasa but eno no onforce obi say omna mebo enti eno so say de amanfo ka say ofoso obi oton anointing oil onton anointing oil nemo mafode bodo ne se okacho se brabebo ne se oba bebo a no wachaw anointing oil eno ne sa dia me fan se me ne no anya adwene se adentina mabeka me problem acho na onka se dia brasore ne brabebo mpae nemo ode beta to se brabebo afode enti eno ne ade a ebia metima ka se eno dia me fan se me ne no enshada anya adwene ewo hodum no but eno no danchen Opambour genuine man of God na me kura me dia ade kura ema me bepe na sempa no ne se Opambour mete ne nka ansa krampo na me bekọ na so dem ho 2006 2007 no mete ne nka no enye ne mete ne nka che na sabre na me abofra no nyina no na Opambour eguso a oye nyame adwuma na ade a ema me bepe na sempa ni de entia me yesa video yi enye ne ngusra ene senchani kura esi wo ho anase ne nyumto no mpo krampo na me bepe na sem say the way a osiwo ahofama the way a osiwo dedication Opambour life nyina ofrifia na oba the radio station ofri the radio station na okona so dem ofri na so dem a oba radio station ofri radio station okofie ofri fie okwa dem just no every day osan ba be all night ni adi nyina every Monday edi kopim Sunday nyina no open ofia na se wan hu na obekwa so da ho wan hu no aso da ho a no over the radio station wan hu no radio station na chese o waso da ho iti no the life nyina se ya na eti now me pese me bisa o se da be no what say yesi Opambour yareda da be no what say yaji Opambour edi ato hospital da be no what say Opambour akọ me fan say holiday da be no what say Opambour me fan say okọ excursion and I say dia me fan say asofo bi tbg break and I say be 1 week 2 weeks na o makodi holidays ewo abrochire and I say baby no da be no hu say Opambour aji holiday
the beer Opambour si aso dem the beer Opambour si radio station or bompire ma manfo any ade iti the beer no bibisa mo say he fa no nya sa ho de no so Opambour ye fake and sen ko Opambour e free nyame a ontimi nya sa ho de no etimi nyina ne na so asori no so say oya enye just 1 hour and 2 hours o enti say Methodist and Assemblies of God ye ni bi o obegyina ne na so free ano pa kopim awia kopim anwumre kopim anajo papai odidi obegyina ne na so saa me kwa me abrantie no mitimi gyina me na so enche saa ono a me fan say me fie kwa animu na oya ye me fan say oluman no ono no po etimi gyina ne na so saa eti Mr. T say bibisa me hu say papai say me fan say oye fake ene senka on free nyamia ahodi na otimi gyina ne na so onyare onkoda hospital wonti so Opambour yare enum ne ade no saa ahodi no ehe fa na onye free wankasa se wo hwe sa video yi se wo beye no kwafo a osofo otimi ya sorry Monday to Friday. Some of you and answer some of us yeah asofo no obo ya sorry Sunday obo preach Sunday na me fan say obo san so preach me fan say Wednesday e dia ka ho enu pokrampo no abro so 3 hours enu ano no enti no asofo bebre no obo preach just 2 times a week ebi so abro so 3 times a week e bia Sunday e bia me fan say Tuesday anase bia Friday bi anase bia 1 all night bi boso me bia o ma ye all night ba ko ana mi enu bi Opambour every Friday or ye all night every Wednesday or yeah sorry okay every Sunday or sanso yeah sorry and no nyina so dan chen ya obesan so urban radio station abe preachy abe bompaye na ni nyina so obetiatiemu because ono no said enti nyame de chen no oni me fan say kasa boko ye aje seri nyina no tiatiemu edi say Opambour se me fan say oye fake enka enye nyame ena onye na ho wodi di free a ehe fan otimi nya ho wodi di etimi de ba no pa awia anwumre enum ne ade no eye sade ma wenti ena ma bi hunu say Opambour onye fake anase Opambour ontimi free bonsamuda because bonsamu timi mo bia ho wodi e mani timi en sorry e beye asori Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday tete de bia Opambour eye nyame adwuma edunti ena ma me bepe na sem edunti ena ma me beka say papa yi ontimi nye fake da na sem beka ya na nsan so Ajagurajah eba beka asem bi say Opambour onye de nyame sofo oye Sumsumsore sofo Ebeneza oye Sumsumsore Jesus na me ka kira wo Jesus na me ka kira ne we see shana macho Rani mnyoka ya mumu so Opambour uni mnyoka Ebeneza so ya o share odi for Kwabena Asiamah na uni mnyoka mama kwa muntwa se na mufa ma odi for Opambour musa ne se abana go bani efen Kwabena Asiamah wada woman wo se gwa na jo wo share wa na jo so Opambour ne bofo ni din no ne mra no de mabofo ne fa no Opambour no kasongo e o bible mu check mame mo bali nanga na de no he has mastered the art utimi control spirit no on study ozo wonu Sumsumsore no unimu Sumsumsore I don't know unity also di for Beneza unity okay mina unity okay also di for Beneza bodondo obofa yeah Sumsumsore for the bodondo okay na Sumsumsore no ye wo mahudu bebre asem no kind anya be de na I realize say as say Opambour ba out na oba be yi nsebia no say de be ya ebetimi cleared out no I don't tell me twen say me nyasa anuye no me nyasa anuye na me ba be ye video about that say de be ya me de be defend Opambour I don't tell no wona o see Opambour e fake no me timi nyi wacheji say o ye fake ana say o ye genuine na mom no me pese na woni bisa o question say wo sofo na wo say o ye genuine no Pentecost Assemblies of God CAC bomo sofo no otimi gina de na so preach how many times in a week so sofo otimi gina de na so e preach from Monday to Sunday to say the Opambour eye na after they come and talk to me about whether say Opambour eye fake and that's Opambour eye genuine Opambour onko break o Opambour onko me fancy holiday o Opambour onko leave bia o de bia o gina musa eno ko enti e ma bi hunu se papa yi senkanye nyame na mana ho de na enka ada se obeyare enka ada se wande obete yes Opambour yare ama ya fly no e de kwa brochire ana se ya gina to hospital what be that wunti bi da ugina ni naso abeka se dade abeka se buo ugina ni naso sa edunti ena mami de mami hunu se papa yi ofri nyame no eti se next video we am ye de me pese bi kan nyina ne se the way papa yi osi ye committed wakunu hu wode hu nyina hye nyame adwuma no ma oye nyame adwuma no
untimi je fake da fake intimi je side way da enu ti no say na me pese me de ma etu wo de asma bi kan ye dwene ho fakwa dwudwiri mo na wo de hwe say wo sofo na wo si ofri nyame no how many times in a week and utimi gina na so eya sorry ojina na so preaching for 3 days krampo continuous krampo na most of you no na mo sofo no obetwa hwe mo sofo no obetwa hwe we so Opambour nko na be ye say dwuma we nyina ojina na so hours 3 hours 4 hours 5 hours 6 hours 7 hours no Opambour da so gina na so sɛnye nyame na mana hoɔdene na ɛde ɛhefa no Opambour nyina hoɔdene free ɛno nti wei na mepɛ sɛ mede brɛ mo momma yɛnsesa yɛ adwene ɛwɔ nneɛma bi ho na ntimi mmoaeɛ wokɔ no Opambour obi ka no ho asɛm bɔne a ɛnsɔpɔto onipa korɔ no okay ɛnsɔpɔto onipa korɔ no ka kyerɛ onipa korɔ sɛ ɔnyae ɛma ne nkasa asɛm no ɛmfa Opambour ho because ɛbɛtumi aba sɛ asɛm a wɔka no ebia na nyɛ no korɛ sɛdeɛ mekae no ɛnyɛ biribia Opambour yɛ ɛna mefoa so ɔyɛ nipa sɛdeɛ mekae no wobɛtumi ne wo yere wobɛtumi ne wo kunu wobɛtumi ne wo ma wobɛtumi ne wo nua ɛnya mefa sɛ disagreement ɛnti nyɛ biribia na Opambour yɛ a mene no ɛyɛ adwene maka emu mienu mefa sɛ atemdidie no ɛne sɛ obiara kɔ no a ɔbɛka sɛ bra bɛbɔ afɔdeɛ no saa nneɛma mienu wei pɛ ɛne nneɛma a mefa sɛ ɛwɔ Opambour ho a menhyɛ da mpɛ nanso so no ɛyɛ maadwene na mekyerɛ ɛno nkyerɛ sɛ I am right ɛno nti no sɛ wokɔ na obi ɛka Opambour ho asɛmbɔne a hwɛ yie menjoine no okay menjoine no ɔyɛ nyame nipa ɛno nti no wɔn nso wɔ adwenkyerɛ bi a wobɛtumi de aba ɛwɔ comment section hɔ I want to believe sɛ woasua biribi ɛnɛ sɛ ɛne the first time a woba me channel yi so a subscribe to my channel like my video drop your comment na me nso mentumi nsua biribi mfiri hɔ I want to believe sɛ wobɛyɛ nti I want to thank you in advance. Thank you very much. The nation prophet one. Omani na different.